Koki singi rally satnaba wareb laukre. Koki sing na taliba political demand sing pangnaba mari lenaba sing na taksinaba kidama koki singi weba rally ema pangthoknaba koki jo council gi miphamna wareb laukre. Rally pangthokadaba sabsaba numit maklep traba so athuba matamda rally edu pangthokpa haina ngasigi miphamaduna wareb laukhi. Chusampur district ki Rangkai da leiba BTI auditorium na pangthoki miphamna wareb silaukibani. Ayuk pung taramathui makhairom tapa matamdagi hoduna pung mari supna pangthokiba miphamadura koki jog singi demand government na thabak to onthoraktaba sigi matangda Akanba mawongdo wafam sing thamduna khanakhi loinana demand sing asi phangnaba miyam hena mapung phana khomjinduna masigi matangna khanganaba wafam su khanakhi koki jo miyam gi political goeba apamba si mapung phana phanganabagi dama hena pakthok sakthokna hotnanaba phirep hena sesananki ngasi pangthokiba KZC gi governing council gi miphamaduna KZC gi thapubasing na thabak pubigi matam sahi ani ohenba haujuk puriba thapuroi singasina makhatana sahi ani sangthana thabak puba masum kokijo miyam gi political demand si hena mapung phan taksinduna phanganabagi dam public rally natragana protest ki khongsat ama athubura pangthokna bore block hiari idina lakh humdra ga mathoi gi lanthum attest tokri Manipur University ga mari lenaba money laundering case amada enforcement directorate ED gi Imphal sub zonal office na lupa lakh humdra mathoi rong gi oigedaba immovables property ohum attest provisional tokre ED gi official amada phongdokibagi matungina attest tawriba lanthum aduna Manipur University finance officer oirambi konsam saitabati kawi amagi lupa lakh kun ga humdai ga 0.95 rong gi lainaba yum yawri atopa ani duna laurembam enterprises ki proprietor amasung contractor oiba loremam rameshwar kauba amagi low uba lamsingni CBI Imphal gi anti corruption branch ACB na register tawkiba FIR amada yumpham oiraga ED na thigatpagi thabak singsa thabaukibani FIR aduna Manipur University gi official sing amasung K.Jeevan Kumar and Tejendro amasung HNK bu contractor aduga Lakturi University ki senpam lana pithoki haina maral siri official position sing lana sesina duna contractor adu tawpham thoktaba mongda sanbibegi miyeng the university ki international gate house ta furniture sing supply tawbagi tender pikhi hari furniture item sing supply tawbagi sing da makoina lana certify tawraga supply order gi senpam punamak pithoki haina su maral siri Makatarak pada watu asit losinana bohona pada university ki recreation hall da thokiba mahau langpok thogdo amada furniture sing adu mang takre makoina claim tawduna aran mong university ki asabu sen pham manglaga makoidana tongjabagi phibam lekhi ED na satharak pa thijinbagi thabakta general financial mayokta amadi sathafam thokpa procedure sing sathadana tender pi khibani haiba khangma ngamle hari order du gi matungina supply tawgadaba lupa lakh humfuga mariga lising kuntraga taruka sangwaga anigi potlam sing supply tawdana aran mamong sanpham adugi bill sing semjin ki amadi installation gi charge na lupa lakh ma pangi lising humfuga mangaga samriga humdraga taruni haina pankhi apun balupa lakh humdraga mariga lising amaga samapan go humdraga nipan gi senpham university gi officials na lana pikhiani su idina phongdokhi Delhi da lariba MLA sinanga CBL Santos unarabi yari loinana government sembegi thajabadi samina pirakle Delhi da kem tawduna lariba BJP ki MLA singa Manipur popular government ma CM nana ba lambi yatli adubu matamdi sabsan haiba ngamdri haina yumsakasha numita samit patrana phongdorakhibaga loinana irai numita BS Santos unana ba thawrang tawri ngarang Manipur bawana BJP gi awang nopok lamdam gi coordinator su oriba MP Dr. Samit Patraga BJP gi MLA sing unaraba matungda hayeng na BJP gi National General Secretary BL Santos unaraba thawrang tawripni pawili khunching hai ex Chief Minister N Beren amasum Assembly gi Speaker Thoksam Saitrabata yauna BJP gi MLA tarukna hayeng ayupung 13 da BJP gi National General Secretary Organization BL Santos ko unagadabani Manipur haujuk laidiba President Rulenga asigi mahutta popular government athubada lehananaba center gi BJP Luchingba sing unaduna takshinba utkiba MLA singna ngarano midang New Delhi gi Sadar Patel makta leiba Manipur bawana BJP gi North East Coordinator Samit Patra go nakhi
उनाबदुरा मणिपुर की बीजेपी की एमएलए सिंगना बीजेपी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष को उनाबगी अयाब पीरमग लोइना हयेंग अयु पुंग 13 उननब थौरांग तौबनी न्यू दिल्ली द लैब बीजेपी की नेशनल ऑफिस हयेंग अयु पुंग 13 बीएल संतोष को उनब चटकदौरीब बीजेपी की एमएलए तरुक अदुरी स्पीकर थोक्सम सैत्रबता हानगी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बेरेन एमएलए थोक्सम बिश्वजित एमएलए युमनाम राधेश्याम एमएलए गोविदास कोंथौजम अमसुम एमएलए खोंगबताबम इबोमसानी ngarang Delhi da Samit Patraga Manipur ki BJP ki MLA singa wari sanakhiba tu ki matangda New Delhi da leiba BJP ki MLA kharan hai ngarang ki wari sanakhiba tu da Samit Patrana national leader singa unabi khudong saba pi bangamloi hai ki balaiti amati ngarang wari sanakhiba tu yamna positive oiba mongdani saliba sahi English singa ni ga kunga mangagi February 13 state state tha taruk ki president rule thamlakraba matungda haukiba August 13 ki makhatana amuk tha taruk president rule thamlakli Haujuk laidiba president rule asi makhatana sangthaba tawdana athubada Manipur popular government ama semlagani haibigi wafam Samit Patrana BJP gi MLA singa thamki Samit Patra ga unabadu ahanbada BJP gi MLA singa haujuk laidiba president rule gi government sigi matamda thengnari bu khudong sadaba sing makhoi makhoi gi assembly constituencies da laidiba BJP gi workers singa masum supporters singa anoba popular government ma semanabagi thamlakli bu wafam sing government यामना थुना सेमौद्रबदि लाक्लिबा इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा तरेता पांगथोकदोरिबा 13 सुबो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिकलदा बीजेपी की कैंडिडेट सिंगना थेंगना हगोदोरिबा प्रॉब्लम क्या अमसु मणिपुर हौजु ओरिबा लाइबा की इशू क्या मरिक सुमना थंबग लोइना अवाय अखुम तौना की हाइरि Samit Patra की मैकेट की बीजेपी की एमएलए सिंग अदुदा महाना मखोइबु उनाबा लाक्लिबसी पार्टी की मकोक थोंबु लुसिंग बसिंग याथंग मतुमिना लाकपने हाइना खनखि बीजेपी की एमएलए अमना फोंदोरकपगी मतुमिना पार्टी की मकोक थोंबसिंग खंगलकपा मतुमिना उनखिबा मदि उनाबदा साखिबु वरिसिंग रिपोर्ट अमा थमलुगदबना पार्टी हाई कमान अमदि यूनियन होम मिनिस्टर उनाबगी वफम Samit Patrada एमएलए सिंग थमखिदि अमदि थमखिदबना उनगे हैब यारक्ति हैबगी वफम सुलैति BJP के MLA सिंह मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट में सेमनबगी मतंग थमलकलिबा अककनबा मतम टाइम बाउंड अदुदि थमलकनो मणिपुर की हौजुक ओरिबि इशू प्रॉब्लम सिंग असि सेंटरना निंगथिना खंगे मदि मणिपुर की इरांग सिगी सबसाबा वोरिसन प्रोग्नबना कलनी की मरक्ता तसिनबगी थपकन सेंटर अकन ममियंग संगदुना होनरी हैब वाफम Samit Patrana थमखि MLA सिंग थमखि हाइरि हौजुक अफबा मयोन अमद पुरकपं हमले अमसुम Reconciliation की थबक तौरीबिना पॉपुलर गवर्नमेंट में सेमनबगी अककनबा मतमदि थमलकनो बीजेपी में सेंटर लेरिबा गवर्नमेंट की लुसिंग सिंगना मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट में अथुबदा थम पामी हाइना Samit Patrana MLA सिंग फोंगदोकपगा hi हाइरि मणिपुर की फिबम अमदि बीजेपी की MLA सिंग मायोनरिबु खुदोंग सादब सिंग सेंटर निंगथिना खंगदुना अथुबा मतमदा मणिपुर शांति अमदि महौसा की फिबम लाखननबा सेंटर होनरिबा सिदा MLA सिंग अमतो ओइना सावतपियो हाइबु वाफम Samit Patrana MLA सिंग थमखि हाइना पावगे लिखुन सिंग फोंदोरखली दिल्ली दगी फंगबा पावगे लिखुन सिंग हाइ मणिपुर मियाम की अनिंग अपाम मतुंगिना अथुबा मतम मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट में सेमलकनी हाइबगी थाजबले मणिपुर हौखिबा August 13 दगी मखाताना था तरुक की प्रेसिडेंट रूल सांगदोरखिबा लाक्लिबा सही इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा तरुक की February 12 दा लोइगदबने कारिगुंबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा February 12 फावगी मनुंग सेमौदब ताराबदी प्रेसिडेंट रूल February 13 दगी था तरुक अमुक सांगदोकदबने अमरोमदा हौजुक लैरिबा 12 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मतम लाक्लिबा सही इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा तरे के अंगन सरुक लोइगदबने मतम लोइद्रिंगैदा इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा तरे हौरकपदा 13 सुबा स्टेट असेंबली की मिखल पांगतोकदबने कारिगुंबा लाक्लिबा February 12 फावबा मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमौदब ताराबदी प्रेसिडेंट रूल सांगदोकपगा लोइना मणिपुर की 13 सुबा स्टेट असेंबली की मिखल मतम ngनखतपा याना लैरि सेंटरना पाइखलिबा माइतै अमसुम कोकी अनिगी मरक्ता लाक्षिनबा ताइसिनबगी थबक लोइसिनदुना मणिपुर शांति अमदि मौसागे फिबमदा हंजिनबगी फिबम लाक्लबदी मखाताना प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड तौदना मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट सेमलकनी हाइना न्यू दिल्ली दा हुजुक लैदिबा बीजेपी की MLA खराना पाउसी अमदा फोंदोरखि अंगांग फुबगी कमीशन केस लौखत्रे केस अमगी न हियरिंग सथबाउखरे लिलोंगदा लैबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय बॉयज हॉस्टल की वार्डेना हॉस्टल अदुरा लैबा माहिरोय 15 बु नुमिदांग तमथिन फुखिबगी थौदो अदुगा मरिरेना मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट MCPCR नंगांग सुमोतो केस मन खोलगा थिजिन बाउखरे कैथोलिक स्कूल कांचीपुर की केस की हियरिंग सुंगसिदगी सथबाउखरे मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की
ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗ ꯂꯤꯂꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯦꯇꯥꯖꯤ ꯁꯨꯕꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯕꯣꯁ ꯑꯋꯥꯁꯤꯌꯥ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯕꯣꯏꯁ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯒꯠꯇꯨꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯨ ꯃꯣꯇꯣ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯐꯨꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯆꯥꯏꯜ ꯔꯥꯏꯠꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯁꯨ ꯃꯣꯇꯣ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯜ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯠ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯦ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣꯗ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯦꯇꯥꯖꯤ ꯁꯨꯕꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯕꯣꯁ ꯑꯋꯥꯁꯤꯌꯥ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌꯥ ꯕꯣꯏꯁ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ NSCBF ꯕꯤꯍꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ KSH ꯕꯤꯁꯣꯔꯖꯤꯅ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ FIR ꯅꯝꯕꯔ 86/10/2025 LIL PSUS 118/BNS 2023 ꯑꯃꯁꯨꯡ 75JG ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯆꯥꯏꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯅ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯄꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 18ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10:40 dagi ꯄꯨꯡ 13:30 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗꯦꯟ MD ꯑꯖꯤꯃꯨꯗꯤꯟꯅ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥ 15ꯕꯨ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯐꯨꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯀꯤꯕꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 13:30 ꯇꯥꯕꯗ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇꯒꯤ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 102ꯗ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗꯦꯟꯅ ꯐꯨꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯆꯩꯐꯝ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 19ꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯤꯂꯣꯡꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ, ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ SMC ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯎꯍꯧꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥ-ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯣꯇꯣꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯉꯥꯡ ꯐꯨꯔꯨꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯆꯥꯏꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯅ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 3ꯗ ꯁꯃꯟ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯅ BJPꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯎꯅꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯤ, ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯗꯤ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯈꯥꯏ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ BJP ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯛꯂꯕꯁꯨ ꯅꯧꯅ ꯂꯤꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯒꯗꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯨꯆꯤꯡꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯖꯔꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯃꯤꯠ ꯄꯥꯇ꯭ꯔ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇꯒ ꯎꯅꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯔꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯂꯦꯞꯂꯛꯂꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯈꯥꯝꯗꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2016ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ BJP ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯌꯥꯎꯅ BJPꯒꯤ MLA ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯒꯣꯍꯦꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19 BJPꯗꯒꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ NDAꯒꯤ ꯕꯦꯅꯔ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ JDU ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯂꯤꯕ BJPꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯕꯤꯍꯥꯔꯗ NDAꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯤꯇꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔꯕꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2016ꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 5ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝꯗꯗꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯇꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯣ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫